Kei te whakahengia te umanga whakamaru o Darian Rush. Koera te rōpū ka tiaki i ngā mahi, ka tū ki te papatākoro o maunga whau i te wā o te ipuwhutu pōro o te ao. Engari he ai ki tētahi kaimahi o mua, he umanga whakatau reka i ana kaimahi. When workers' rights are under attack, stand up, fight back. He mā ngai kōrero tikanga mō ngā kaimahi. They're doing a fair day's work, they should get a fair day's pay. He kaimahi o mua a Marcus Coverdale, nāna i kawe te kamupene ki te kōti take āmahi. Ka whakai te kōti, engari kai te pīrahia e te kamupene. I only worked here about 3 months, joined a union, and then a week later someone else was hired and 2 of us were made redundant. Ko te whakahaua te uniana o Unite kia aukati hea te kirimana te kamupene nei, hei kai whakamaru i ngā papatākoro mo te ipu o te ao. The workers would have the right to take strike action during the World Cup, and we don't want to see that happen, and I'm sure Darian Rush doesn't and the Rugby World Cup doesn't, so these issues should be sorted quickly. Hei tā tētahi māngai mo te kamupene, kua mōhio rātau mō ngā whakapai, engari kaore anō rātau kia kite, ka hore rānei a rātau kaimahi kia kōrero tika atu kia rātau. Nā reira e whakahe ana rātau, i enei whakapai. That this company is involved with the World Cup, but it is not respecting the rights of its employees. Hei tā John Minto toko mahanga a muamu ko tukuna kia rātau, kei te piki haere. We can't even bring employees, current employees here, because they fear that they will be fired if they turn up in any kind of protest. Yeah, I think the workers that work here genuinely feel like they're just hanging on. E rua wiki noiho ki te timatanga o te whakataitai ipu o te ao. Engari he pakanga no kua hua ke, e kore pea e tau wa wenoa. Irina Smith, Te Karere.